Abantu bafowethu, I'm sure senizwile ukuthi uJulius Mkhwanazi usephinde waboshwa. This time around uboshelwa icala lengathi libucayi kakhulu, icala lokubulala kanye nokuplana ukubulala or mhlambe nokuthi baplane ukufihla ukufa komuntu. So ngokwamaphoyisa uma ikubeka indaba kaJulius Mkhwanazi kuthiwa kukhona indoda adibana nayo ngoyi-15 April 2022. And ngesikhathi adibana nayo le ndoda babeyisola ukuthi ine-information ethile ngokugqekezwa kwesitolo esithile. So kuyazi ukuthi uyo one-information le mpahla ethathiwe ingatholakala nale mali ethathiwe. So oMkhwanazi kusolakala ukuthi babe sebamthatha ke lo mfo ekuthiwa uEmmanuel Mbenze. Mabemthatha bamhamba bomvalela kule ndawo bamvalela kuyo, bafike bamshaya ngenhloso yokuthi akhiphe information. So but ke kwabonakala ukuthi ungazothi umuntu ongayikhiphi information bamlimaza le ndlela bamlimaze ngayo. So icourt izomela iprove ukuthi ukufa kwakhe kungabe kwakuyinhloso or kwakungeyona inhloso uma sebetholile ukuthi bambulala ngempela. And nalokuthi ke after sebembulele babe sebazama ukufihla ukuthi yiba abanesandla ekufeni kwakhe lo muntu, bakwenza njalo lokho bakwenza ngokuthi bezama ukufihla isidumbu salomuntu so that kwazi ukuthi lo bugebengu bufihleke. So okwamanje kodwa yonke lento lena kusese ukuthi yinsolo akabi iproof. I-IPD kanye namaphoyisa ke eze ngaphambili ukuthi ancedise istate ukuthi siprove ukuthi uJulius Mkhwanazi kahle kahle uye owenze yonke lento, uyena mastermind kuye yonke lento le. So ngiyacabanga ukuthi mhlambe kungenzeka ayithola ibail or ngenxa ukuthi mhlambe icala libucayi kakhulu this time kungenzeka angayitholi, but if bakwazi ukumnika ibail before and akazange abaleka, I'm sure bazozama ukuthi ayithole ibail before Friday. If akayitholanga kusasa or Friday, that means uyolala ebaliwe because Monday i-long weekend, okusho ukuthi sizomkhalela kakhulu. Now ubufakazi balento busuka aphi? Ubufakazi obenze, I mean iMadlanga Commission yenze ukuthi lento iphinde ibuye because if yabheka icala lidala le since 2022 but seliphinde labuya manje ngo-2026 because of iMadlanga Commission. iMadlanga Commission idlale iphi role? iMadlanga Commission idlale irole ethi uzokhumbula kukhona umfo ekwakuthiwa uMarius van der Merwe owayebizwa ukuthi uWitness D, lo osewabulawa wayebulawa leBrakpan or eBenoni ngisakhumbula kahle. Now uWitness D wafike wafakaza wathi uMbenze washaywa futhi walinyazwa kakhulu nokuthi uMkhwanazi wabe sukhipha instruction after ethi makuthathwe lo mzimba uyofihlwa. And futhi uthi umake izinto worse, uMkhwanazi waphindwa decide ukuthi makangenelele naye because wayengabathembi labantu ayibathuma, so wangenelela kwayena ukuthi azibambele izinto mathuba. So leyo nto le imbeka straight kwi-crime scene, and unfortunately ke uWitness D akasekho emhlabeni, but the fact that watestify ngalesi sikhathi kuveza into enkulu kakhulu ngomKhwanazi. Now i-investigation ke manje ibaluleke kakhulu because iveza ukuthi la kunabantu abaningi aba-involved amaphoyisa, ku-involved ama-Metro Police nama-private security companies, because sokhumbula ukuthi uWitness D naye bekasebenzela ama-private security companies. So the fact that bekazi ukuthi kwenzakalani, it means nama-private security ke ayathinteka kuyo yonke lento le. Nalokuthi ke banqabile ukuthi iqiniso malize phambili. Now uzokhumbula ukuthi uMkhwanazi kuyo yonke lento lena ubhekabhekane necase ye-fraud, ukukhwabanisa, i-fraud, corruption, nokulwa nengalo yomthetho nokuzwana noVusi Matlala beze befike to a point yokuthi bafakela nama-blue light nama-promotions ekade abhekane nawo lapha kwa-EMPD. Uzokhumbula ukuthi bekuthiwa upromote abantu ngendlela engekho emthethweni noku-abuse amandla ezomuntu ophethe leyo ndawo leyo. So amacala ade ebhekane nawo, that's why lokho ephume engene ecourt, but this time around I feel ukuthi ubhekane necala elisinda kakhulu ukudlula wonke lamacala akade abhekane nawo, because amacala amaningi labo uzothola ukuthi uluza umsebenzi, uluza ipension yakhe, but this one le ekambenze I think iye engamphonsa phakathi ejele for iminyaka emide kakhulu futhi. Now omunye umuntu uzozibuza ukuthi okay, now kwenzakalani ke kusukela manje ukuya phambili? So into ezokwenzeka manje is that ugovernment or state kuzomela ke manje ibese iya njobe ezovalelwa aye kuyiwe court la izofike khona ipresent ama cases ayo, ama charges ayo ukuthi uMkhwanazi imsola ngalokho. Enye into njengoba ngishilo ukuthi ibail ingenzeka ayithole because useprovile ukuthi akayona i-flight risk, akayena umuntu ongabaleka, akayena umuntu ophinde ayohlukumeza ofakazi uma bekhona ofakazi. But investigation against uMkhwanazi, I think it's just too much manje for yena. Now omunye umuntu uzozibuza ukuthi ngabe uEmmanuel Mbenze ngibani? Kuthiwa ke uma ufunda ama-report from IPD, lo ubaba nje okade na 51 years ehlala endaweni eGoli abathi kuseBrakpan, bayayazi kabaningi lapha e-Israel, and kuthiwa ngenxa ye-information kade nayo
about ukutshontshwa kwezinto nokuthi zikuphi omkhwanazi babe sebaba interested kuye, to a point ukuthi bambulala base beyomlahla kwelinye idamu lapha ekuthiwa iDuduza Dam, la bafika bamlahla khona. So because of yonke leyo nto leyo ke ibese yabuya yabaphointa kuye umkhwanazi ukuthi kahle kahle nangumuntu, but umuntu oyizise ngaphezulu kakhulu uWitness D, because of ukuthi if into yenze 2022 ibinganakekanga all along, and kuyasolakala ukuthi nabantu akade bephenye lecala bebebhekana neyinkinga nokusatshiswa nje okuningi kakhulu uma bekhuluma ngayo le case bazama ukuyiphenye. But after Witness D evelile kuMadlanga Commission, kula khona ke ubulungisa buthe ukuvela khona for ifamily yakhe uEmmanuel Mbenze, because investigation uyayibona ukuthi isilidishele kuphi. Lento lena akayisho ukuthi umkhwanazi guilty, isho ukuthi nje ama investigators anobufakazi enough bokuthi bangawumlalisa ejele nokuthi avele court. So i-court ke manje kumele ke manje ibone ukuthi ngabe lo bufakazi enough ukuthi angandlulela from ejele aye kwi-prison, and if bayakwazi ukumdlulisela lapho, now I'm sure usubonile from uKate Matlala ukuthi kusokolisa kangakanani ukuthi umuntu andlulele ngale, especially if lo muntu loyo uyawa afford ama-lawyer. So if afford ama-lawyer right, imali yakhe ingakapheli, it means uzokwazi ukuthi aqhubekele phambili. And enye into engingayinotice is that abantu abaganga kanye no Julius Mkhwanazi abasaba ukumfaka ngaphansi kwebhasi. If uyabheka uKate Matlala na ubani kunzima ukuthi bafakwe ngaphansi kwebhasi, because you don't know ukuthi kungenzakalani kusasa. But I feel ukuthi uJulius Mkhwanazi abamsabe kakhulu, because abantu bayakwazi ukutestify against yena, njengoba nabakwa-IDEC benza to Andrea Johnson batestify nje noma kanjani kuye, because they know ukuthi ama-consequences okutestifya awekho that much, so ungakwazi ukusurvive even after usu testify against yena. So the fact that i-girlfriend kaMkhwanazi yatestify against yena, it says a lot ukuthi even nofakazi mhlawumbe abangavela makhamba isikhathi abantu abangakwazi ukuthi bemfake ngaphansi umkhwanazi. But we don't know kwamanje, we'll see uma ke i-court case yakhe isiqala ukuthi imbeka. And you can imagine ukuthi ama-court cases azo-attenda angakanani. Sibala nje lecala leli, siphinde sibale nalamanye amacala e-corruption nani, siphinde sibale nalamacala akhe okutshontsha lamatshe la adurayo. So kuyabonakala nje ukuthi le ndoda isabhekane nokushisa okuningi kakhulu, and I don't know this time around uzophunywa kanjani. But ngithemba ngibuka ama-video akhe ngambona umuntu opholile, like angazi noma usejwayele kakhulu ukuthi vele alipheli ivenge akaboshwa okwenzakalani. But kubonakele nje ukuthi hayi umuntu osoyamukele lento lena akasatatazeli kakhulu uma ezoboshwa. And I'm not sure whether i-coincident or what, but it seems like labantu abambophayo bazwile ukuthi cha ingazuthi iyakwatisa lento ukuthi aboshwe every Friday, because kudala i-raise umkhwanazi ukuthi akayithandi lento ukuthi aboshwe on Fridays, phinde kube khona imedia efika kuqala uma eqedwa ukuboshwa. So this time around bachinja i-tactic, beza on on Wednesday bazombopha, and I'm sure by Friday uzobe sephumile ngebail, because akayo flight risk unless ke i-magistrate or i-high court ifila ukuthi angeke kulunge ukuthi ahlale ngaphandle this time around, makabuyele ngaphakathi. You can imagine nje ukuthi how does it feel right now kuyo yonke lento lena, just ukureflecta back as uJulius Mkhwanazi ukuthi you are the highest position ebantwini obaziyo, you are a deputy nje, ama-position amaningi. Phinde kuthiwe ke inxeba le ndoda lihlekwa, angazi noma kwinto ezinjena iya-applya leyo terminology leyo phrase ukuthi inxeba le ndoda lihlekwa. But you can imagine ifamily yakhe ukuthi ifila njani kamanje, or tot ney'ngane zakhe bezekho even aware ukuthi ubaba wabo o-involved ey'ntweni ezikanje, kungona nabo bayithola njengoba siyithola nathi ey'ndabeni ukuthi hayi usolakala ekubulaleni, usolakala kwi-corruption, usolakala kwi-fraud na ini. Ifamily iba broken. You can imagine abantwana bakhe esikolweni ukuthi how do they feel. But at the end of the day umthetho akumelanga ube namehlo, umthetho kumele u-apply, because at the same time singathi siyamsizela, but masiyobheka ubaba lo ona 51 years owabulawa naye I'm sure bekanefamily yakhe la ikhona, ifamily yakhe yaluza because of uJulius Mkhwanazi, uma ngempela kunguye uJulius Mkhwanazi. So kumele egcineni ukuthi ibe fair lento lena, not just kuMkhwanazi but ibe fair for everyone. That's why umthetho kumele ungaboni, kumele uhambise equally yonke lento le. And in a way ngisho ukuthi umuntu onjengo Julius Mkhwanazi uyadinga ukudisciplinwa, because if uyabheka lento ade zenza uyabona ukuthi besikhona la comfort yokwenza izinto ngokukhululeka nokungasabi ama-consequences. Maybe it's because useyenze over and over again to a point yokuthi bese azi ukuthi no, I'm connected emaphoyiseni nakubuphi, so no one is going to touch me. But kuyabonakala ukuthi it seems like amanzi ayasha for inhlanzi. We don't know kodwa sobona ukuthi kwenzakalani.